Image TV yang mirror Hanbuda, Tram Oxford and Kurumjari. Nasigi, Moroiva Pauda, Library and Information Center Kaksingi, Sahima Suna Satagadaba, Silver Jubilee Thorum, Nasiri Hodokre. You Mayamo Maitadana, Mahan Kre, Roidana, Sri Lanka, Bompo Haivada, Mu Sani Sunatare, Siri. Auzik Mapunga Pau, Lovi the Sea. Library and Information Center Kaksing Likat ki basahi kunma mapung pharak pagi sahi masum sathagadaba Silver Jubilee thoram ngasi ayupung tere tarku matamda center sigi auditorium da hodokre ngasi hodokpagi thoromda Kaksing Municipal Council ki chairperson N Sanjit Kumar na athoi mithung Library and Information Center Kaksing President P Samphana thoromapu loinana center sigi founder president N Giridhari amade social worker N Nopur Singh anina akhana mithung sin oina sarvya ki Nasi Thorum Hodokpaga Mari Lena, Library as in Kalakpada, Sound of Lord Kiba Singh, K.S. Mongol, M. Mukunda, N. Amuyama Singh, S. Tampamani Singh, N. Samu Singh, Amadi, N. Yumsa Singh, Samakodo Posing Pidun Kaikuna Woodke, Lena, Library as Sigi Tal from Kada, so Todang Puni Tower Piva, Musing, P. Mongol Amasong, M. Saw Singh the Su, Samakodo Posing Pidun Kaikuna Woodke, Makata Pada. Media ki musing Abias Khan Ichil Paumi, Rameshwar Nahar Thodang Paumi, W. Sanjoy Pon from Paumi Amadi, J. Joy Chandra Sharma, Image TV ki cameraman Paumi, the single soup, Mahum the soup, Kudo washing Piduna, Kaikuna Woodke. Nasi, Malay Pampunamakta Christian Singna, Easter Sunday, Christian Asiv the Kingalaki Highway Torum, Apoknari. Holy Bible the Yaudiba Gospel Lyric Marie. Matthew, Mark, Luke, Amasung, Johanda, Muyabiki Papi, the Ushin, or Civikrava, Jesu Krishna, Omni Suanamita Hingalaki, Highway, Madamda, Machata, Eri. Numit Asi Easter Sunday, Hina, Church Singda, Haraptan, Antoknake. Easter Highway, I say, European, Ayamana, Hebrew, Wahi, Pisatagi, Lomani. Naligi Matam, the Easter Sunday, Pantoki, Madamda, Saint Mukaya, like Ravasu, Christacum, Sahum, Kunada, Pamkiva, Council of Nisi, na. Christian Church na resurrection hingalakpagi palan thorom asi Passion Festival ki matung da lakpa nomajing da tawgadabani haina waret lokibani Easter Sunday ki thorom rolling of eggs tawnoriba asina Christ ki mongphamda thingjinur thamba nungja wadu Christian sargadut singna inthokibagi symbol oina longnei hojik phawa US President ki leipam White House da pangthoi haire Church in the Pangtung Nariba Easter Sunday, Maru, Saktam Day, Ishor Tagapagi, Sakba, Ishona Tobikiba, Angapa, Tabuk Singi, Testimony, Biba, Bible Legi Wahi Patokuna, Jesu Christina, Asibiki Kibi Madam, the Masses People Mapungoini, Tom Rashilpada, Harausa and Zaminava Natrasa, Taminamani, Easter Sunday, Tom Ase, Kaksingi, Union Baptist Church, the Supangtoki, Ishor Tagapagi, Sakba Amadi, Bible Legi Wahi Patokuna, Resurrection Gibanamda, Pastor Reverend M. Nabukishorna, Messrs. Pivana, Marula, Tom Oike. Nasi, More subdivision Gimanum Sanaleva, Java, Zire, Children Home, Moreda, Assam Rifleski, More Battaliona, Easter Sunday Gitorum, Children Home Angang Singer, Puna, Patok Minakre. Nasi from Aduda Moregi, Assam Rifleski Commandant, Sumit Sut, Town Commander, Major Arkesh Sanmana, Children Home, Aduda Leba Angang Skada. Asathak Kayasu, Yantoki, Children Home, Adulaiba Angang Singla, Tungda Assam Rifles Natraga Army, winning by your Gadi, education facilities sing Pangangani Amadi, Sanakona Bagi, material sing Supig in Haina Colonist Summit Nasil Home Adulaiba Angang Singa, Tazam Piramke, Assam Rifles Nasil Home, the toy in the Latuna Angang Singa Unaba Amadi, Angang Singi, Tungi Punsi, Sembigani Haiba, Gitazaba Pirambagi, the Makta, Angang Singa, Harabamadi, Tagapa, Pondoke.
Kakshing district ki manung san ba mafam dagi handak pangthok ki ba Lok Sabha ki mikhal ga mari leinana Kakshing exercise station amadi Sungna exercise station ani na phagalakpa using mai thal mahan kre Kakshing ki exercise station mamang da phagalaba using adu mai thal mahan ki Kakshing exercise station na phag ki ba using adu di DIC liter started ka modrang mathoi IMFL liter nipumapan ml sahum ga kuthra marom beer liter yakai mapan ml samri rom using asi kajel da lupa lak amaga lising tramathoi sangarong gi oigani aduga Songma exercise station na phalak by using adudi DIC liter started ka modra ko humdoi dasmik 0 mga IMFL liter mang nipan dasmik satu ka nipu amadi beer liter aniga dasmik yang khaini masigi mamala pun lupa lising marphu ga mga sani marphu ga mari oigani hairi. We are taking effort in the election expenditure monitoring system. Adu de koi include to ni aduna adu ki election ECI gi guidelines to ki makada liquor na koi gi influence to voter sinda adu gumadu lehendana ba amati free and fair election hoina ba koi na sigi thabak si sacha gi in the meantime aina ajiningina public apel tawjingina sigumba mayai kabani sajingi muthatpada aduga free nesa free society ema oina hona bada parja singya chobo cooperation ma lai amrum desu tatesuba Lok Sabha election ga mari lena Thawal district ki tongan hum singdagi phagalakpa yu singsu ngasi Thawal excise office amasung yarpok excise mamang da mai thadra miya mamang da mahan kre yu mai thadra mahan baduda mari lena Excise Department Thawalgi DSP Thongam Imona Haikibda Sathariba Lok Sabha election asida 8 apan Oidanaba ECI na Election Expenditure Monitoring System EEMS ki makhada instruction pirakbadagi Thawal district ki tongan na police station sing amasong Excise Department na March thadagi April phawda drive chathaduna phagalakibani haike ngasi mai thadra mahan kraba yungo amadi yungang singadu kaithel mamanda Thawal excise gina punna lupa lak aniga lising yakai mari rongini aduga yarpok excise ina lupa lak amaga lising kontra sanga kongi yungo liter lising amaga sanga sumna mapan amasung lupa lising tarungi yungangi hairi yumai thadra mahan kiba duda Thawal district ki enforcement team leader su oikiba excise station yarpok ki OC inspector S Nilkumar amadi atai Thawal amasung yarpok ki personnel singsu sarbyaki Supreme Court na IPC section 497 adultery kaktat kiba yaningi adum wainamak nupa nupi masa yanaraga mari thamnaraga nupa khaktada cherak phanghanba yaningde nupa nupi animak cherak piba lo lengakna parliament ta puthoktuna semu haina thaba banner makha ngasi women against crime na sinula khabukta miyamna rally sakre Camp Blooming Higher Secondary School ki founder K.S. Manjur Mangangna school asigi get tagi lam thaduna satkiba ngasigi rally da miyamna mauna mayum panba dandi piu lu dabali satpa nupi nupa dandi piu angang singi hak mahanganu yum palaba nupa nupi mari thamnaba crime nate haiba yaningde mauna nupa ngangnaba pamde yum palaba nupa na nupi koiba yaningde crime kaya tholkani haibun singba thaba placard sing paidun satki ngasi wakat khomsat aduga mari lenana women against crime secretary Robita leimana phone kibada yum palaba nupa nupi mari thamnaba crime singde dandi leite haiba Supreme Court ki order yaningde Adultery Act 497 lakhokiba adubudi yaninge adubu nupa khatada dandi phangan bagi mahutta nupa nupi animak samana dandi phangan biram labadi hena pelam gani maramdi ngasi aikoi samaj asida mau na mayum panbagi sanabi ama kanna standard laingai cherak asida asigumba aina sida dandi leite hairgadi mau mayam nupa koinaba amadi senbagi sang hengatna lagani nupa singsu mau poikhan lagani asigumba thongsing ase matau karam na crime singloi dori mano masa singi hak mahalam liba mapuroiba manem makugi amadi sagai dugi ikai khumnaba kaya mahalam liba ase crime ama commit tawani haike
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯧ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯗꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯈꯠꯂꯅꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈꯠꯂꯅꯤ ꯆꯦꯟꯈꯠꯂꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯧ ꯀꯣꯏꯈꯠꯂꯅꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑ ꯃꯥ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅ ꯁꯥꯒꯩꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝ ꯃꯀꯨꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩ Reform, attend and discover right Institute na ngasi Manipur Institute of Management and Studies Manipur University ki conference hall da business launch event ama pangthokre ngasi ki drama da mahiro sing amadi business partner sing su sarvya ki haiba throm asi matang da right ki managing director Dinkle nomai kapamna wafam kaya phongro instead of PowerPoint like a top activity chapters in sigi meanings activity through the chapter and understand on the right they more interactive when participate or in life the stage talk about stage man talk to experience how it feels like to be in front of the stage how to experience have a practical way na message people like to see launch Akoi basing ngak sena thamna bagi matang da nomoi ba awareness camp ama ngasi Sandel district ki haino khong amadi Thamlai village da pangthokre ngasi ki throm adu da DK Modar Sim Thamlai village DK Modar haino khong village amasong and Munal Maitei Range Forest Officer na athoiba mitung singwaina dais phamki throm du da and Munal Maitei haiki da ngasi ki mirol gi mathaudi tongi mirol gi damak akoi basing ngak sena da thambani haiki awareness camp atu lor batungda camp atu sarug yakiba khul ani ki khuja singna makoi khulya koi basing ngak senur thamnawa amadi khul ani asi state asi ki ecotourism park ama oina sengu saganabagi warep loki hairi Manipur corruption muthatna honabada hojik paliba lenga asina thausadana leithokpada natana masigi leiba anti corruption cell su mathau tawtre haina Manipur people Democratic Front MPDF ki secretary Sapam Samono Phongdokre ngasi Manipur Press dab pangthokpa pawi mifam amada samungo makatan haiki corruption muthatna baleba asigi miam da awareness amasung campaign chatta baloidana masi mayakta khong chaksin ba horgani aikhoina salu matam da department amada pibu top view low let na ba haina thanba uda angak poke mang makatan haiki bada Manipur corruption muthatna bhona bada miam na sobu mateng pangbiu Department amada thamni wahai asina tapadi miyam thawak ama tawda sel pidrabasu anumak lowadi to oidawai piraga lowba pidraga lowdaba haiba wakhalol asi angakpani masigi matangda lenga na meng sangbiu paliba lenga kasi corruption muthakani haram laga hengla phung uribasi angakpo poi lenga kasina corruption muthaknaba masinda pangau da lauraga board da selam thadaduna miyam da utsari basi yaningde haike सरकार को सलाइबा कामुदे होताय अदेमु सरकार सलाइबा कामुदना करप्शन तौरबा अदो इतारी सरकार की मशीनरी करप्शन तौरय सरकार की मशीनरी ना करप्शन तौदा तारगदि पीपल नमत करप्शन की वाखन लेररोय अदना मरुएबा करप्शन नानी बसे अदायनोदा सरकार की डिपार्टमेंट सिंग अदुगा कोई पब्लिक सेक्टर सिंग सिनी मरुएसी private sector adudi masa na aum tawjabani Kaksing Bazar Budiras Road ki noksuk thangba saruk ki kasinda ngasidagi weight and measures machine ki gitpagi from among ase Kaksing Bazar Business Welfare Association Kaksing the syndrome pangthokre weight and measures machine installed tawgi thorongduda Kaksing Municipal Council ki chairperson Narem Sanjit Kumar KBBWA Kaksing ki president Pukramum Chandrasekhar Kaksing Municipal Council ki councillor Singh KBBW ki thopu sing hana thopu ma kya dai sa pham ki haiba weight and measures ki mission adu chairperson Narem Sanjit Kumar amadi KBBW ki president Pukramum Chandrasekhar anina install taw ki ngasi weight and measure ki machine install taw matung Kaksing Kaithel lagi nga leiba lakpi nupi amana mak nga niam sumna onduna maki pihom thopa senpham piduna lobada nuai ba phongdrok lei nga leiba ko ba kanogi phada ba khota ba ya to dai ko ama khakta ne da leijaba ne do moi ni le abe dagi to tara di ne lawi do ko lai jaba matam da ko wa dagi helame asi chap chana di on bi re asi gi oina si thamma ba gi yam kana ba akoi praja da si le ga di
ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯨꯅ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯕ ꯄꯋꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯤꯂꯣꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯕꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯔꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ All Zirbam United Clubs Association Azuka Amadi Krishna Diagnostic 50 Bedded Ningsing Kun Hospital Zirbam Anina Kusan Naraga Maskitang Tarutagi Horaga Zirbam District Asigi Laikai Club Singda Pangthokpa Free Medical Health Test Narang JYC Zarul Pukpida Pangthokre Makhatarapo Inangasi Ayuki Pung Taret Tagi Brothers Union Kalinaga Zirbam the Pangthokre Camp Fadu M Premchandra Singh Vice President Azukana Singlaga Sinkimani Haiba Camp Aduda Tapos Roy Executive Member Brothers Union na Haikibada Azuka Amadi Krishna Diagnostic Anina Kalinagar Brothers Union gi Laikai Laktuna Angang Singh Ahalaman Amadi Shatra Singhu Anama Yaubra Haiduna Makal Kayagi Taste Dauduna Blood Group the Singba Kangan Bagidamak Azuka Amadi Krishna Bu Kai Kumnaga Loinana Tagat Wahi Pijari Haina Pondoke Hayang Makatana BBC Vidyanagarda Pakokani Hairi Bismur District Manung Sanba Nambol Yaro Bamdir Tampagi Kawi Village da Sakang the Sing Nupama Tanga Haksangi Mahankia the Yan Halamle Tanga Yalam the Lake Manupari Maming Fizam Mohendro Sahini Punipan Apopo Lake Hidra Fizam Nodesan Kawi Tagel Kolum Lekai the Gini Todoxi Matana Pangmo Pau da Nasiayuk Puma Kairum Taban Matamda Kuladu Musina Ayuki walking set pada Yaro Bamdir Tampagi Kawi Kulgi Muriko Mapanda Nupasi Siriga Tadun Lemadi Kudaka Police the Pau Pibdagi Number Police na Asi Haksam Lofalaga Limski Mokta Tamagalina Kesha Marisato Kivani Like Hidraba Mahendrogi Lukamamasung Kadang da Tang Yanaki Dapam Lembatanatana Oitang Pukse Narum Kudki Kudyaki Kunam the town tin Megidapam Lerumki Masada Wallet Amas Yorumki Mahapana Karigama Halam Libano Hiva Sub Saba Pau Kamungandri Mishi Asiga Marilena Like Hidrabagi Ponopam Lamdam Target Kolom Leka Yamna, JC Amangasi, put up the same Labiting, Magana Leka, the young Locket from Pankre. Walk me from the Sarga, JC container like Kuram, Kantana Ponokibda, Samendro Harper, Senabasing, Pung, Kunmari Manung, the Lenga, Potrok, the Lady Makata, Hosen, Sanction Magana, Asiba Sam Local Haina, Fundoke. Laikai sida cham cham na lejan ba mahak si kari manung kidam hat piri bono haidu ki matanga government atu matan da miang changbira ka koi pung kumari ki manung da hair ba mihar pasi photopi una tragadi ai koi mari le authority na ai photopi da taragadi ke do ka kan da koi ki makata ba ahen ba koi kongjong chamsin jagani loina na maitai ki sana bida ai koi kana gumba imung amada mi mali te ba taragadi madu ki sa ba thak ba khot ba mayam am leibani na masi imung ji hingja hori ba angang no bising si awa phim da mayuk na ga do ba leibani na government na atu matam da hair ba mihar pasi photopi ha ba wafam se ko je se ki makai di ki thamjag Tasiki Hokiba Tang Tranga in Tokabanamita, Masasano, Kaksingi member, Warambe, Yankom Lucitombe, Elias Memsa Devina, Live Activa Togo over the Lake Hidavda, Loop Asigi, Member Singer, Minute Ani, Dominion Leptona, Awa, Pondo Clay. Lagiba Tankulum Noi, Lepa Punumita, one Kaibera Nusing, Numitka Madina, Kamaike, Napa Punba, KMN, in a Sindula Pantok and Hinatromba, Lebak Ning setting, Sangam Nabadu, Sadabaka, Legana Maram Oerga, Matanta, Megitang, trying to the Wina Pantok Lagani. Harana Saruk Yagani Haina Pom Law Kraba, Myro Singla Kurumsa, the Basigama, KMN, Maki the Apil Tarukli. Lodena, Asiguma Makata, Karigumba Makata, the Saying Sangam Basida Saruk Yagini Musingla, KMN officially form Law Yagani Haina, KMN Secretary Still on the Fongo Lodena. Masimano sing the Wakimera Ningsing Torum Patoka Riba Asida, Mayam Saruk Yabiduna, Atobasida, Ningsing Kubanda, I get like a Tambinam Supongo. Sri Lanka ki Colombo da ngasi bom nipan thangna thangna pokhai bi thogda miriba macha kunthanga yauna yamdru mi saniga sumna taret sire kayam na sopan nang khrei thobok sing adu suicide bomber amana pangthokki bani hairi ahar ba pokhai kibasing adu hotel ahum amadi church amada thoki atopa church ani dasu target tawra pokhai hanke pungkhagi matungda National Zoo ki mayokta leiba hotel amada bom pokhai ki Sri Lanka ki Prime Minister na thobok sing adu bu kan yaning da phongdok khrei Emergency meeting nama kawul loyana me kan bagi tabak satore. Lebak adugi President Mighty Fala Sri Senana thodok aduda dungai ta phongdok ke Prime Minister Narendra Modi na suk Sri Lanka ki bom pokhai gi thodok sing bukan yaring da phongdok ke.
Gujarat ki Patanda pangthokpa election rally am dawang the Prime Minister Narendra Modi na hai kibada Indian Air Force pilot Abhinandan Varthaman bu Pakistan thador trabadi madu ki makha taba region Pakistan na theng namatai hai wafam paladuna section wa pk US na phongdok liba Modi na missile trying to ready da thamli hai liba wafam adu matang da ma ki mod Pikiroi, Matam Lava Madu Matang, Haige, IAF, Philo Tadro Kibado, International Community Maruana, US, UAE, Amazon, Saudi Arabia, one of the in Haiki. Sanabagi Pauda. Friendship Sporting Club Kaksing the Sindura, Nasidagi, first state level Friendship 7A side open football tournament 2019, Kaksing Zumnangi basic ground Hodokre. Tournament Hodoki from the Kaksing ACG MLA Waisu Sandanath Mitung, Kaksing Municipal Council Chairperson N. Sanjikumana from Mapu Galoyana, Kaksing Municipal Council Vice President KSA Judge Amadi, Ward number 4 Councillor P. Sanahal Anina Kanamitung Singwai. Tournament Asida Punma Team Trump and the Sarugari, Nasi Ahobanumiki, Mesta, host team FSC na Tole FCU Amasuna, the mighty PK, FSC Amatanaba Panjaladu, Russian. Na meski minute di fuchat pada san kibane ngasi Kalipak Students Association KSS District Council Zimbabwe Sinduna Thasi tang tram pandagi pangthol kiba ani suba jadi sports meet losin kre amadi makok matang tarbu singda manamathum singsu yanthokre ngasi gi closing function come prize distribution ceremony of second jadi sports meet ki thoram aduda RK Robinsona Pradhan Dibong GB Zirbam L. Bonson Singh, President KSA District Council, Zirbam Amadi, T.H. Jenny Devi, President Jim Wakna, Matang Sina, Atu Mitong, Tromapu Amadi, Akana Mitong and Saruaki. Taski Tang Trampadi Haudu Satra Kiba football match, Asi, Nasi final Sanaki. Nasi final match Aduda, AMSU, MSU District Committee, Mayokta, Desham District Council, Anina Sanaki, Desham District Council, MSU District Committee. Goal Amaswinoda Mighty Piduna, Desham District Council winner Oiduna, Amade, Emsu District Committee runner-up Taki. Student Horizon Singi football tournament winner Takraba Desham the trophy Galunana Lupalishing Manga, Amade, runners-up Takraba Emsu the trophy Galunana Lupalishing Mari, Amade, Marapai Singoba Takuwa, Tori Singbida, first Takraba, WWO Keda, case prize Lupa Simanga Chama, second Takraba, Jim Walk. Tasu cash prize on the Lupa Lissing Market Sama Yantoke. Housing Arui Damuru Pau on the Pijari. Library and Information Center Kapsingi, Sahima Suna Satagadaba, Silver Jubilee Thorum, Nasiri Hodokre. You Mayama Maitadana, Mahan Kre, Roidana, Sri Lanka, Bompo Haivada, Mu Sani Sunatare, Siri. Nasigidi. Paodam Sanuk Saba Matang Silver Jiri, Miyamong Kana, Kurumjiri.